Welcome, Talofa and Kia ora. This is Island and Iron, a veteran stake. Today's story comes from our Pacific cousins in Aotearoa, New Zealand. The 28th Māori Battalion wasn't just a fighting force. It was a cultural statement, a legacy of courage, and a reflection of Polynesian strength in the face of global war. And again, welcome to our program this evening, or whatever part of the world you're at. And as usual, just kind of like give it an introduction in the beginning, and then I just turn it and start doing my narrative in Samoan, because that was the main reason why I created this program, is for the Samoan people, my people, who have the lack the knowledge of the English language, yeah, just like me. So without further ado, the script is there for you to read, but this is a dedication to our cousins, the Maori. And it was so amazing when the way I found about this great warriors battalion known as 28th Māori Battalion. So without further ado, let me go ahead and turn it into my native tongue. Momono whatalofo te elawa tō malawa umwhaio na mo sa wano po I tātou te tatano e nei tu la awhia. Ia po tae au po whea lava le o ngana rolangi o le e ia. Whatalofo atu fwoi tupu mai o le atunu. E ngata fwoi lea I whawhia ngainga ma au whaopenga fwoi o tai fwoi o e kalesia ma whatapai taulanga ese fo umwhai mo le muna. Tātou te talatara noa le nei hawhia. A te whatalofo te fwoi le lumana I o le atunu. Le au talavou mai la tau umalawa fwoi oe loo fia maua pia le anganga o le fia talatara no fwoi ma fitu whai fwoi. Ma whafsoa hai fwoi e tusai mai fwoi ma ta upu te tuina atu tātou talatara noa. Ai au le I atu ina tu nisia whamtalanga o te whape atu ia whamole mole I ne whaongaina nai se kone e te like, share, comment, and subscribe. Whamole mole I tātou polo kalama ina ia mai e pēr maunga I pele nganga o le fia talatanoa te ia te utau. E whapea le amatanga o tātou talananga ne fiafi I tausanga e awhi se lau iwa lima. Sa awinai au e whai ma non-commissioned officer in charge o le meka o le fast unit I tonu o Crete Sudape. I taunga o Sudape po le city ke le lawa inga e laka ima ia Sudape o Hania. O inga lasa o UTA ma le wanga ia le fast at ASD ia lo le fast fo ila ka ko political party Samoa. For this fast is a fleet anti-terrorist team. Salo ia sisi avano no utal no ila ia fo ile winga tonu fo io o their unit. But they're part of the security force out of Norfolk, Virginia, the East Coast. Sama tutela ina sa wai sama tu sifale aingo no fo ini pe ko no pa ko fiku pe ko balu I tamai tai mali no fo tono le la fale la tu me tau sam asa we atu ko kiri la ko fole ofule le ofu fo ia ko le local ale All Blacks rugby team in New Zealand.
Ia le si tamaitai e whailanga ofu a maka ke le tona long. E no whapele sa o tatano i eipo o ia te le o lato tatano i ai ma ko karoria o to lato umae no for New Zealand. And some of them were Greeks, but they were born in Greece and they went to New Zealand for jobs. I think I went New Zealand. Yeah. Sama tu tatano lola ia mo tali mai lato e ke le yo le community of Greeks i como New Zealand. E whapenga whara i Greece ai, e tele fwy tangata New Zealand o no sila mi hoso foi tono man no foi tono Greece. Ia no fa pele o te ai mana ia foi la le tu lang. O le Memorial Day le o kausanga le o i foi o le iwa lima le. No wasia matuola ia makoke asiasi i le a military cemetery or whenua tanu foi o tele o tanu miaili to tele o nisi foi na mali liu ai mai sele tau alo no lua lo ai na o latu o vai o les fia se lau ma se lau i o nei whakoluse foi o makaai tu ma mau o nai nei fita fita ai sa wai le tele o fika e mai New Zealand e mataulia foi o waitai matau le sa o mai whaatasi mai ai le allies mai po fe lava me ia e mai matu atasi la tu wana wi ale fun watanu le kele New Zealand no te tilo le e swafa tanga tele o ingo potencia ia sei ingo foi le te mau tau dia le ia po sei ingo samo ai no le lava tele o ingo policia ai mai se lava ia ingo atatu usom tu a fina Maori Maori New Zealand na uvu apero o fe no vinga o isa tele tau mo zai ai le vai nga au le so ia le au nanga New Zealand i le tule o le langi me te ni tau no na o aro na ia tau su foi le pole ase ai te wo ele me sa fai tau ai la ia au ka wai lona ia i le battalion la ka o the 28th Māori Battalion no aro na ia mo fai isi au su nga lai titi ia muli an o i tu ainga tala ia whaapea o tala whaasoropito. Ai ongo o whaapea o le battalion o se battalion foi le whaapea o dominate engi tangata le au papai. Ia wa whae ia foi le pia e tau le tala noi nisi. Ai sau whai tau whai gau whai kuma. The 28th Māori Battalion was the most decorated New Zealand unit in World War II. Mai lato o onanga. Two of them Maoris received the Victoria Cross. The Victoria Cross is an equivalent to the United States of America, the Medal of Honor. E ai foi la maisi foi na moa la komero. Ai fai tau, e ai mai sili, ai. They deserve the Victoria Cross. But for some reason, they foi anta tal noi foi nice foi uto. Sa moia sa tal no toi foi isi episode. E ai lava tu langa na pi fai longa tangata. Ai ole mea na walai na. Ia pe o Maori kai pea o kako sa mo. Ile kia ngā me pawari mea. You're in, come back alive, be happy, and go back to your people. Anyway, the ole battalion there, well, it's 28th Māori Battalion.
sa fa mau popo matu fatasia tau sanga ya favor se lau fast food no no inga o le amatanga le tau o wa le kau nga maka le favor se lau kuru le World War II ma avea i o se vaenga o le New Zealand Expeditionary Force o le kuzo second division le o le vaenga au New Zealand ai o le nei la battalion o se fai mai i Maori, nga Maori lava iai. A tau la Maori, langa le sa wai foi, mai isi tangata o le Pasifika, mai i Pacific Island. O le tau mo o le lalulangi, e whaapea e lua afe, lua se lau Maori sa iai, sa volunteer for i le World War I. Ai fase lau losu fitu tangata mai o latu o isi atu moto Pacific. E leo ta ua mai la o ai au te masalu fo ia. La fo ina iai fo i nisi fo i o ta. O tua a fo i nisi fo i o si o tatu atu nuu. Sa iai tu tonu le battalion lea. O le vaenga au la lea, po tinga u lea. O tangata lava e ofo aku foi lele o volunteers i la tau te fia iai tonu le vaenga au. And i nga avea ili nei le ngei battalion o le ngei vaenga au. Ma kanga sili o nga most decorated ma sili foi na avea ili whaalo alongia a maa loa au whaatasi po ma lo o le allied countries i lea fo i le tusai ma latu a unanga ai whapela lako o le motto le ala vaenga whapea le ake kia kahai ake kia kahai means upwards be strong no inga alonga lunga sauri lunga malos ia tu mal malos o le memo o le ina o tu fatasi la le vaenga le memo mo lava sa po le me sa la tu ba ai ku langa o wa fo yo o te falta o te tono malo e lengi po Chris i lunga ngai Chris e le ia walu le leila ia le tawa inga ale au malo o fatasi anga ingai Chris ma losi tele le vaenga le access por vaenga le asia mangi ma Italy vai kaini ona va pele ona nga evacuate ese baile inga po ona va ese ba inga ia vaenga au uma lava perkangio New Zealand nga mai lo eva ese benga mai ave la i Crete il de botto de o Crete la lo fo o le va nga tono o le Mediterranean o ila nga maka e nga i loa i le ka ua kele o le vaenga au lea Maori le 28th Battalion e le battle nga ka Battle of 42nd Street o le battle lea nga kele i le close combat ua whao ngā peo ngeki no inga bayonets o ngai si tu lau lau ngai fo ile sulu le whanga ia ona kawa ile po ua pēa whai le reu po ua leingi puru le whetaua inga lea over se lau le fili se i tu lau lava na whasiotia ele vai ngā au lea Maori o le ngā maka mai inga wa ai te ngata fo ile ia isi vai ngā au a maisi o o le fili o ia se amangi mo pakalako i lo fo ile o la matana la to fa alogo ese le wanga le anything has to do with close combat e makua
ese le malolosi, e whare malolosi au techniques, le leike, le loko kangaka i. Ma tau lia o tu unga whaatasi mo i o battalion lea. Ma whaapea hui lele o le e o aku. Ia o nga whaapea la ia e nga vele e kungi ngā luenga fo i lele wai whaapea. Ele masangi ia Maori i si tū lao ka pao kaua tu whaapea. Ai vea kunga ngā. Ia le awari ia ka ika ia mea. And natural Pese mea foi lele whanga. No, why? Because ia ka ko Polynesian and ole natura we're warriors. So as the Maori people. And when they volunteer to come, o mai foi lele a ngo mase draft e foi a pio ngi America, mai se tunu pe au I kai meo tapatau. E mai vai ko e se nga lue o te ngaka Polynesian e fai me whakasi. E fia ko anga ka alo sport ai whaakas e mo whaakas pa pero lio kai o vai na au yang sira that's what we were trying to teach our army to do ana wari le o mai natural ya la kola ia le tūlanga le o le whai me whaatasi mo watch over each other. So they started promoting them to senior NCOs and commissioned officers. Melanga ngalai aranga whai ale la ko battalion le tausanga se lau fast food. Ole ko se over nur se lau nga fasiokia le battalion leo Maoli ia Siamangi ili close combat ai nga to faila to sa madidi wo lako battalion mai ele na wa ave nga ili kule ilungo le North Africa salo to fa longo ia I ko abila ko history le Battle Alamein ma Mercer Matro ma te Pakakat ile se tasio fetaua inga I sa ave fatanga taua ina ai ele petane lea a Maori. I pango ka se lua se lau fast food fitu I karia, makaribo I karia o la tau mole au whakasi ma Siamangi I lalo kaika I ngā musulini lua se lau whaafiku ia kakanga alfa pau kai ele battalion lea a Maori ele tele se la ko casualty o I tangata lawe bea ai makai loi nganga o vai whape ngata I tūlanga lea o ngolo lako skill vane ma le leki le lako close gun mese whaanganga o bayonet whonga lea so they nicknamed the battalion as the scalp hunters waka wai allies even the enemies le fili or they nickname the Maori battalion scalp hunter because they are so good in close combat whaangainga o naifi se kulo o le bayonet ai whamainga wako whai Maori malako ka mai usual traditional weapons for carry umai o kere ala ko lava au tena whapena ka uaire la ko scalp hunters nickname I whapena o makauri wala scalp hunters o le venga familia Rise Kele ka ko I Amerika awa o le simvele sa ka ua lava vele whapea kaua ale malo ale United States mukaka inkia and the Indians were the original scalp hunters la scalp we got for you for the guy to low low sai es el pa o lo mo lo ai ave fo ile I kusanga fai moli mau ia o kanga kai ia ngo fa o mali so I fua
I tūlanga whapena. O leisi whitaua inga fo i sa ma sili ona tautia lona le malosi ma le ngā fo i ono le whitaua inga le mea kongo Italy ina ua move fo ia ina ia uma i kauria uma ia lunga i le main Greece by Athens o i lalo i Crete uma Crete o North Africa nga i Almain Mersa matua kawa inga uma inga felewa move ia lewa move ngai kongo Italy makauria la kaimi le wa maka onga fall Italy i kuriwai wa maka na buwa ku umangeia ia le baro fakasi ai sa imua ai i le battalion le Maori o le whetaua inga la le i Italy i le mele ka o Monte Cassino tu se onos pasene o te ngata na maliliu a le battalion le i le whetaua inga lea o i foila lea sa mauai se tasi o li Maori lea o Second Lieutenant Moana-Nui-a-Kiwa Ngarimu de le Victoria Cross pe ano fai atu le Victoria Cross o le tusale ma le bau o le Medal of Honor i tonu nei Amerika e wal Victoria Cross io se a fo io se o le fai longa lava le mau i so i Commonwealth a ko perkania me na io na award i sila wa member of Commonwealth news a perkania o le latu o nanga la ma taua nei sa tawina i kukongo le te paka i Italy le na maliu ai sia i le o Rangandui i le tausanga e awhi se lau whasfu mato mai mea i ngofoanga o mangi sa kaua i al battalion le a mau tolu awhi ono se lau la tona serve ongo se lau whasfu luiva la tona whasi o tia pena mani li wai awhi fitu se lau sfulu lua lau mani nua lua se lau tolu fitu na ave whapangata o lato casualty rate la po le nga kam la vivea mo limas sidia kulunga limas food percent iko sidia kuanga mo walunga le casualty rate le i banga la wa New Zealand o le lato to tangata la vol battalion le nga soi fu mai o swapa ya Sir Robert Bomb Gillies to amaliu ato i tau sangalin te nei lua fedo sumalfa wa ivas fulu iva on tau sanga na sa fai ai foi whaarolunga te tele lawa poi i New Zealand i le maliu o Sir Gillies ona o le tūlanga lea tu sa i malanga au nanga foi i vai kei mele o le 28th Battalion Maori ile pe aka ko to mana tula ia i fo i le whaonga ina ma le tūlanga sa iai ia le battalion le e le ise senga mtatou sa mo kau kei lori le me lea onga kau mkwa kau maru fatu ato o tatou tūmalenga no iai lona whaatua ka koke whaasoa i tūlanga pātau waina
i le whaaloalo, i ainga, ia le ngata fo i le ole malo si anga whaaleanganga. O le haka, e whai e le awani ia so se taimi lava a le alu se os painga. E le peo a tātou fo i awala fo i le whailo ai tūlanga fo i o tau. Ia po lewa ka ungi vai kai no siva tau. Ai ole mea atoa lawa nei mea. Ole wha loto teleina leo o tangata o port vai ngā au. Ia mai se lawa la taitaina i tau muli matuli ai. Ia troops po lana vai ngā au. Ole battalion lea a Māori. It's more than a unit. Ele va penga si ungiki po ila le. Ai o se feau if you tu ina mai tangata e wina ka ko polisia. Le mitamitanga o le amio pulea ma le tulanga fo i ole feavata. O feavata i lunga ona ole anganga tu mai paatasi ina i whaapea ona lato au sia whaatasi ai se unga le lei fo. However, they did come together as a brotherhood. E pese i o tūlanga lava lato na te pao tau i so se vai ngā. Ile matautia te leo le au leo. E iai le tai au lea sea mangi o longa inoa o Erwin Ramo. Pea whai ele iloa seisi. E o mai kaimi ngei o la lawa study lawa ka ngaka muli mutai lato i tactics ko inga le al general le sea mangi o Erwin Ramo. I tūlanga o mechanized warfare. Whangaingo tank. Just ko inga fo ile armored vehicles. Na whaile o la tala whaapea. No vai o whaalongo le reputation o battalion le Māori. Ia waika ngei la ilanga vaenga fuonga wa ele attack nga la vaenga sa whai dunga le North Africa. A ka ofi el 28th Battalion. And the 28th Battalion just destroyed them. Ona whaile o le kala General Ramo. Just kill me a Maori battalion and I'll conquer the world. Sa whapela tangata ai po se kala fo inga whako seisia. But in 1972, o le lide sa chief of staff ya General Ramo. Sa whaile lako reunion. Yeah, they were enemies at the time of o kako. Ai la lava yele la kofto ka inga fuile fa mga ko because the war is over. They lost. Wa umanga o file punishment or la ko a lot of them were sentenced to death. Ya o isi la pela chief of staff la ko le isang sala kede ya pen fal pui mai ngo yung kala yung file la ko reunion malako pa ba nga. And then he bring that up again, 1972, with a mga kumenga yang ngayon umalega sa o ala o lea sa mo ya General Ramo. Ile kau kia ke le kupo o le vana au lea Māori. Yeah. It doesn't do justice for le ke anga lo tano tuai. A level tu natu ya links ko ke makamaka. They're if you read and then you study them, it's very emotional. I felt very emotional. One of the famous picture over there. I'll see if my producer can put it up, but no, he doesn't like because we don't want to get punished by the YouTube for using somebody else stuff. Lo faalia mai ai
le falako haka. But the first four in the front, ke vai ako foi le matautia le mangai o le whaingo le akala e pai. But those four were all killed in one of those campaigns or one of those battles. They never make it home. So somebody said that probably that is the most famous speech or the battalion there. Because the ones that died, those four over there, one of them is the guy who received the medal of the Victoria Cross. Yeah, foi. Ole o mai whaatasi la whaapea foi lea ma mai o lato finangano ma loto. Malako, mawako. O iloa i le laiko langi. During that time, na foi le makau kia leo o le natural kangaka Polynesian. Il meno le kaua. So, in other words, when we say the word warrior or tangata toa or toa, it's not that we grab it for somewhere else. It is our life, and we breathe it. Every day of our lives, o lai whapenai leo langa ato, leo langa puipuia, leo langa o tautua, leo langa tūlanga o le tautua i nuu ala la whanga e maise tonu o aina. E leo se mea foi le kausu o plaingo. E tau wānau aku se sau lei. O mea o kako masangi tātou. Rā tauno whape atu. O e sila e o leo tui atu le ia links for the citation ko ke sila iai. Pe a kou fia mamla matini la wai li nei program. O ili vaenga au lea ka o le 28th Māori Battalion. But I am very proud of them, just like I'm very proud of being a Samoan. And I say that to our Maori brothers and sisters in Kia Haka. Did I say that right? Kia Haka. This is Island and Iron, a veteran state. Faftai lava. Stay proud, stay strong, and I'll see you next time. Soifua.